ساڵانە و دیگەل هاتنە وەرزێ بەهارێ و بیرەوەریە ئادار و نەورۆزێ خەڵک لە ئێوارە یا بیستی سێ ڕادەبن بە هەلکردنە ئاگری وەک بیرەوەریەک بۆ vî ڕۆژەی bi taybetî xelkê Herêma Kurdistanê ev bîreweriya sax dikin. Ev rûke jî bi amadebûna xelkekî zorê gundê Bamerzê ser bi qeza berdereş xurt û lawan bi mebesta helkirina agirê qesta serê girê Bamerzê kirin. Ku çendîn xurt û law bi ahengê ran û strangotin û teqandina yariya agirên ev roja bi xweşî derbas kirin. Wekû ku diyar bû gundên derdorê Bamerzê her hemî agirên Newrozê hel kiribûn. Pêzanîn ev helkirina agirî li bîstî sê her sal li ser wê girê ji layê xurt û lawê gundî dihête helkirin. Wekû li ser zarê wan dihête gotin ta em mabîn ev roja her û her bihê saxkirin. Lewma bi vî şêweyê xweşxaliya xwe ji bo kanalê NRT derdibirin. زۆر پیرۆزک و ئاگرمە هەلکرد لەسەر ئەو گردە و هەموو ساڵ ئەوە گرە پێ دەکەین هەتا لە ژیان ماوی ئێمرەکە ڕۆژێکی زۆر خۆش ئاگرماکە بۆ نەورۆ ئیمڕۆکە ڕۆژی زۆر خۆشە بۆ جەژنی هەمی کوردستان و ئیمڕۆ جەژنی نەورۆز پیرۆزبایی لە هەمیان دەکەم و ئاگرمان هەلکردیە و ڕۆژێکی زۆر خۆشە بۆ هەمی کورد و پیرۆزبایی لە هەمیان دەکەم و لە کورد و لە کوردستان و ئیشاڵڵا هەر ئازان بین و بۆ پیرۆزبایی بە تایبەتی لە شەهیدمان دەکەن و لە کاوی ئاسنگەر ئیمڕۆژەی خۆش بۆمان چاکردیە و زۆر پیرۆزبایی لە کەناڵ هینگۆ دەکەم و پیرۆزبایی لە هینگۆ بە تایبەتی دەکەم و زۆر ئەڵەژی خەلکێ گوندێ Bamerzê ev bîreweriya helkirina agirî sax kirin wekû li ser zarê wan dihête gotin ta em mabîn ev roje dê her û her sax mînê. Taîf Goran NRT gundê Bamerzê berdereş.